Igicu TV Nation. Igicu TV Nation. Ikaze inshuti bakunze Igicu TV Nation, tubagezaho amakuru y'ubutegetsi ndetse na diplomasi ndetse n'andi makuru y'ubutasi ayo ku mugabane wa Aziya na hirya no hino mu bihugu. Subscribe. Mbahaye ikaze inshuti bakunze Igicu TV Nation. Kuri uyu munsi amakuru adasanzwe atugezeho muri kano kanya nuko ingabo za Kongo, Sadec, abarundi ndetse na za nyatura n'indi mitwe itandukanye ifatanya na Fardec nk'ibisanzwe igushishishano. Wakwibaza uti mu buhe buryo? Kora subscribe, like ndetse na share, ukanda no kunzogera kugira ngo amakuru yacu ajye agenda kugeraho 5 kuri 5. Nibyo kuko amakuru menshi cyane anyura mu gicu akatugeraho aho tuba twibereye. Ndagira ngo muri kano kanya nkubwire yuko mu duce twa Kongo duherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri za Kingi, mu misozi za Nyamuremure, ahangaha kaba habaye imirwano iteye ubwoba, imirwano ikomeye cyane, aho ingabo za M23, intare za Sarambwe zakubise ingabo za Fardec, Sadec ndetse n'indi mitwe yose ifasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubabwire yuko ikibabaje nuko izi ngabo za Sadec zaje zivuga yuko zigiye kwirukana umutwe wa M23, ariko zakubiswe inshuro zihungira muri Monesco. Birababaje n'agahinda ku banyagihugu kubona amafaranga menshi ashorwa mwizi ngabo zirwanya umutwe wa M23, ariko zikaba zikomeje kugenda zikubitwa inshuro. Reka tubibutse yuko kugeza kuri iyi saha M23 nta santimetero n'imwe uratakaza, ukaba ukomeje kugenda ahubwo wigarura n'ubundi buce bugiye butandukanye. Reka mbibutse yuko iyi ngiyi ni Igicu TV Nation. Subscribe irakenewe. Wakwibaza uti ese Sadec ikomeye bingana iki ugereranyije na M23? Twebwe nk'imboni z'ya kure TV z'Igicu TV Nation, twebwe turacukumbura tukagezayo ku buryo bwimbitse. Reka twibande kuri criteria zifatika cyangwa se ku bintu runaka bidufasha kugereranya ibintu bibiri bitandukanye bifitanye isano. Reka tubibutse ko mu gihe cya RCD ifata hafi 1/3 cya Kongo, izo za Sadec zose mwumva zari zihari kandi zari zihabaye, ariko ntibyabujije yuko M23 cyangwa se iyo RCD, mutubabarire, iyo RCD ikomeza kugenda yigarurira ubundi buce bugiye butandukanye, ariko iyo Sadec yagiye igwa kuwa amazi, ikagenda ibata kuwa amazi, ibitero byayo bikagenda bifata uwa amazi, ariko ntibyakuyeho yuko igitutu cy'amahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byotse igitutu kuri M23, ariko ikaza kuba yahunga, ariko itabitewe na Sadec nyirizina. Iyo niyo mpamvu runaka turimo tugereranya ese Sadec ikomeye bingana iki ugereranyije na M23. Reka tubabwire yuko iyi M ifite ubunararibonye kandi bujya ku rugamba hakura ubunararibonye mu bintu bijyanye n'imirwanire. Reka tubabwire yuko M23 imaze umwaka wose irwana, ihatana, imenyereye amashyamba, ifite indake zitandukanye yakwigisha mu gihe indege z'intambara zaramuka zibagabyeho ibitero. Kandi mbibutse yuko mu cyo gihe cya RCD umuntu gabita Colonel Sultan Makenga yari akarimo kandi akifatiyemo, bityo rero niyo mpamvu afite experience kugeza n'aya magingo kuba wamuhangara bikaba bigoye. Ese niki gikomeza iyi ntambara yo muri Kongo? Iyi ntambara muri Kongo ikomeza nuko hari abantu batandukanye bafite icyo barwanira, kabone nubwo haba haza ibitwaro bya kirimbuzi batakwemera ko bava kuzima, bakaba barekura gutyo bwerere. Bavuga yuko bazarwana umuhenerezo kugeza bahiritse ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange. Reka tubabwire yuko hahise havuka n'umutwe bita Alliance 5 Congo, umutwe ugomba kurwanya ubutegetsi buke buyobowe na Kisekedi, ufatwa nk'umuntu ukoresha dictatorship. Ese ikindi kibazo Sadec iramutse ifashwe
ni ikihe gihombo umujyi wa Goma wahura nacyo? Reka mbabwire yuko mu gihe uyu cyangwa se kano gace ka Sadec karamuka gafashwe, umujyi wa Goma wahura n'igihombo gikomeye cyane, habaho ibura ry'ibiribwa, imigenderanire ya Sadec ndetse n'umujyi wa Goma yahita igabanyuka, kandi ikindi abanyagihugu batangira kwicwa n'inzara, ugasanga igihugu cya Kongo gikomeje kuba cyajya mu kaga. Mbibutse yuko iyi ni Igicu TV Nation, wakora subscribe ndetse na share. Ashala vista, God bless you. Wallah.